Achbeyo bishabeles bishabaneles behlai tile sutukila yambalo kabetu yohelta hersukile. Oye, ni pola ligila kamike suchikuli tele Yucatán yambalo kabetu yohelta behlai. Ushno kabilu halachi Yucatán, secretaria general de gobierno María Fritz Sierra yetelu halachi el 10 ele mektan kahilo. Tu tsiptop emoktan el mulmeya yetelu umolai el Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Telo takpa halachi el mektan kahilo ho uman progreso hunukmak anasin motul tekash tikultisimi etel saki. Utial utak muktal meyahilo telu kanandal hetseknakil ichilekahop tun rangelo tito rantakpa ujol populo molail inderm David Valdés Jiménez yetel uhnok abil tu kabatik prevención y reinserción social letie Fernando Rosel Flores iptal moktanil mul meyahil gelo. Ulag bash lopsan de tu kahil tizantun en upenahil shoki escuela normal de tizantun tsoktun 45 jabo kahak lenahil shoko takpa uhol populo molail kambesa secretario de educación Liborio Vidal Aguilar katutsaho helbil yanu yutskinta lekuchi liligelo yantun utoholdik manah pelo millonil peso le meyahilo kumbet biltelo tiku shok 400 un tulul shoknalo gelo tialukasa le meyahil gelo utialu habil shok del 2022 tak 2023 que gelas meyahil kumbet biltelo tel yutskinta yanu bono lekuchi lo yan yutskinta le bitushkuman uyandal sasilil shani yetel tile tsokola 86 shoknalo tutsoksa hukambalo teluch ayu kamikuba ukamikubet kubailu kambesahilo kata tiobekanuk takpahokanuk besaktio bishtun kunut betilo kapate tak pahaloshan ukasi kumeyaho utsashoko tushan ulak bashil umolai hetseknakil Secretaría de Seguridad Pública kutsak uhelbil tak 16 de julio te tukahil tikul tilalie con meyas leteu kuchiluk aba módulo de reemplacamiento utialu hoxigu placa y tume placa y lo jejelas mako kuno bintelo lunes tak viernes las 8 tak las 3 tuchinil kin sábado las 8 hatskap tak lamna kinil telo taktile kinbehlale enero tak junio kutalutsok bala 140 moto tumen tak tsoku hoxalu placa al telo yete ichilali le kinom gelo hosa bujelu placa 341 el camión yete 1551 kisbutsilo yete ula 171 el moto le la malet matumen takob shani ula bajil tun reyanu uchaho tu kashandal uchaho tal uchben tsak kubeta kachi yete el shiu lete tuno lete lunesa tu comisaría y Cosgaya o tu mectan kahil hoy las 10 hatska ukahale nuk besahilukaba reencuentro con la salud natural de Lucasantale ujel chahol da utsakikuba mak heshkach uchil yetel shiwobe yankohanelo kubeital utsakal yetel bajela beitun utsaba ujel bitume ichilupe much kabil ukaba Asociación Civil Cosmos, JUNAP, Proyecto de Vida, yete much kabil Reino Emprendedor, tikun uchule bajelo, ti kashantaluk uchulti 47 el comisarielo, bejan tu pachkine, tile 106, mektan kahilo, letepek tilil gela, jegelas kohanilo, upahtal, uyilale, hebistung uchik pahal, ácido úrico timak, le anemia, le yatal, uwinkilil mako, artritis, nakanil presión mak, diabetes, y trula kohanilo, kubetal utsakal mak, tale bajelo. Wala bashil tun shantan utsabal penuk besahil ti masho meyak kolnalo meyak ashilo tu no holil ulumi le Yucatán beyo letie meyak kunu beto boka yanaktun ula bash tu pachil yetele nuk besahil holintan tu men funda pe much kabil ukaba fundación Kellogg $500,000 lo tak en tu hoxa tialu utsabale antahil tile masho meyak tikasho yetele bajela ku kashantar shane u tupachkine kayenak baluhant mak taklebugatus kupahtale utial tie u hokoluyich umeya letie mako gelobo ya antonu tsabal anta hilti 24 humpelel nuk besahilo meya kubetal tukahilo tishmewak kanta mayek teabo yetel oshkutskap beutsako helbi Carlos Sauri leti tunkutsik baltike yetele bashana bashku kashantal gutsi voltale tupachkine le mashkutsabile anta hiltia kapatak tun shane umeya ichilubatsilo letio ichichentu hun yetehe shubinu ubinu tsoksike meya hoku kasu lak humpel letie ku kasantun tun shele bajelo chele bajel sikotesh walkilti le sutu kilahesh su kilegi padigesh woye ya no la bashu kan uheltal tushi tushkutsabal bala uhelte woye tu chikulil tele Yucatán taktulaki